namanza kenshi kugira ngo ntange inyigisho. Nakuya kila siku ili nitoe masomo. Inyigisho zo kuwa kane kuwa kugira ngo shetani ndamwime kibanza cyo kugukorerako. Somo za siku ya 4 ni kwa sababu niume shetani nafasi ya kukutumikia eko. Ino musi ngiye kumwomora. Leo naenda kumfukuza kabisa. Ngiye kumwomora. Naenda kumfukuza kabisa. Maze misi ndiko ndamubangamira. Namaliza masiku namtesa. Nawe yagize imyanya amagurukiye. Na yeye alikuwa na muda akanisimamia. Abandanya hagaze. Endelesha ameshimama. Azomeneka tu. Atapasuka tu. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. So uno musi tugiye gukura shetani mu byawe. Leo tunaenda kutoa shetani mu byako. Tuzaguhitamo kupigisha wewe. Tutachagua kufundisha wewe kugira ngo mwasi nasubire kubanza iwao. Ili adui asipati tena nafasi kwako. Mu gitabo cha Daniel. Kitabu cha Daniel. Gice cha 5. Murongo wa 27. Ngomba kusigura ijambo jitwa Tekel. Nataka kufafanua neno inaitwa Tekel. 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 Okay. Nasema Tekel. Tekel. Unitega matwi kuko nibwo bwa mbere nigishije kino kintu. Unitege masikio kwa sababu ni mara yangu ya kwanza nafundisha kikitu. Murongo wa 27. Mstari wa 27. Ni inyigisho yacu ihagaze. Ndio penye somo yetu imeshimama eko. Umurongo uvuga ngo mstari unasema Tekel. Tekel. Bisobanurwa ngo inamaanisha wagezwe ku munzane. Eti umepimwa ku munzane. Basanga ntushitse. Bakakuta haufiki. Hauenei. Ndio jambo ngomba kwigisha. Wagezwe ku munzane. Eti umepimwa ku munzane. Basanga ntushitse. Bakakuta hauenei. Kubera ikizanye kino ciko. Kwa sababu gani nimeleta hizo? Turachafisa amahirwe yo kurekepera ibiro kugira ngo tugire ibiro bikwiye. Tungali na heli ya kurekipera vilo ili tukue na vilo ya kuenea. Ariko Imana isemo kundungika kugira ngo nugurura amaso abantu. Lakini Mungu ananichagua ili nifungue macho watu. Ndabizi ko ari message itaza kugira amena nyinshi. Najua kama ni ujumbe utakuwa na amena ndogo. Ariko uza kugira resulta zikomakomeye. Lakini utakuwa na resulta kubwa kwa jina la Yesu. Nahisemo gufata ingingo. Nimechagua kukamata hatua yo kwemera ya kukubali kutumva amena nyinshi muri kino gihe. Kutuko kusikia amena nyingi kwa hiyo wakati. Ariko numve inaye nyinshi mu kwezi kukurikira. Lakini nisikie ushuhuda wingi mwezi ujayo. Giye kuvuga rero kuri Tekel. Naenda kusema sasa ku Tekel. Bisigura ngo wapimwe ku munzani basanze ntukwiye. Inamaanisha umepimwa ku munzani wakakuta hauenei. Tuduge rero ku murongo wa 25. Tupande sasa ku mstari wa 25. Ariko ico tsaguhagarara ko namaze kwibabwira. Lakini chenda nshimama yako sana nishakiwaambia. Kandi nyandiko yanditswe niyi. Tena uandiko umeandikwa ni huyu. Mene Tekel ufarisin. Mene Tekel ufarisin. Mene Tekel ufarisin. Kandi uko bisobanurwa nuku. Tena gisi binafafanuriwa ni hivi. Mene bisobanurwa ngo Imana iharuye imyaka umaze uri ku ngoma. Inamaanisha Mungu amehesabu miaka unamaliza unatawala. Ishize kwiherezo. Inatia mwisho. Mene siyo ngomba kwigisha. Mene siyo yeye nataka kufundisha hiyo. Sinayo message Imana yandugitse kuri. Siyo ndo ujumbe Mungu amenituma kuambia. Tekel. Bisobanurwa ngo inamaanisha wagezwe ku munzane. Umetiwa ku munzane. Basanga ntushitse. Wakakuta hauenei. Naho ngomba kwigisha. Hapo ndo nataka kufundisha. Ariko iryo jambo. Lakini hilo neno likurikirwa na Peres. Linafuatwa na Peres. Ufarisini. Risobanurwa ngo ubwami bwawe buragabanywe buhawe abamedi n'abaperesi. Inamaanisha ufalme wako wanaugawia wafalme wa Peresi. Nigiye kanaka cy'umwami Belshazar. Ni wakati fulani wa mfalme. Umwami yari yicaye. Mfalme alikuwa ameketi. Bisigura ngo numwami birumvikana. Inamaanisha ni mfalme binasikilizika. Kanya gato tuza kuvuga umudamu. Muda mdogo tutasema mke. Tuvuga umupapa. Tuseme baba. Tuvuga umuvugishwa. Tuseme nabii. Tuvuga umupastori. Tuseme na pastor. Tuvuga umuririmbyi. Tuseme muimbaji. Uko nimba bavuza umwami bavuza umuntu. Kwa sababu kama wamesema mfalme wamesema mtu. So umwami yicaye. Mfalme anaketi. Abonye ko akwiye kunezerwa. Kuona kama anastahili kufurahi. Belshazar anezerwa kutariko. Akafurahi bisivyo. Abwira bari kumwe nawe. Akaambia wewe wako pamoja.
zanira vya bikombe vyavuye mu ngoro y'Imana ya Israeli. Niletee vile vikombe vimetoka mkanisa ya Mungu wa Israeli. Arabifata, akabikamata, abishiramo inzoga, akabitia pombe, aryoherwa n'abamaraya biwe mu bikombe vy'Imana umuremyi w'ijuru. Akafurahi na wamaraya wake mu bikombe vya Mungu bidatevye, bisipokawia, kuko yalenga mupaka, kwa sababu urenze urubibi. Yarahejeje kurengana umupaka, alikuwa anamaliza kuvuka mpaka. Ubwo nyene abona ikiganza, hapo akaona mkono, ico kiganza kirandika, uyo mkono ukaandika, biramuchanganya, bikamchanganya, aribaza ibibaye, akajiuliza venye vinakuwa, arambigwa n'ibyejeje kuba, arambigwa n'ibyejeje kuba, arambigwa n'ibyejeje kuba, akachokeshwa na wenye binakuwa, arondera abamufasha gutahura, akatafuta wenye watamsaidia kuelewa. hariho umugabo yitwa Daniel, alikuwa bwana alikuwa anaitwa Daniel. Ndaje kugira ngo no munsi mbe Daniel agutahuza akubwire n'ukuntu ushoboye gusohoka muri situation. Nakuja leo hivi niwe Daniel wa kukuelewesha, akwambia na kitu utatoka moyo situation. Daniel yari umuvugishwa, Daniel alikuwa nabii, Daniel yarafise ubwenge budasanzwe, Daniel alikuwa na akili sio za kawaida. Daniel yinjiye, Daniel wakati aliingia, aramubwira ngo ijambo wabonye ni, akamwambia neno umeona ni hili, mene Tekeli ufarisi, Tekel mfarisi. Atangura kumusigurira ivyo bivuga, akaanza kumfafanulia maana yake. Turekane n'uyu mwami rero, tuachane na uyo mfalme sasa. Numuntu kanaka ari mu rugo rwiwe, ni mtu fulani yuko nyumba wake, numugabo kanaka ari mu rugo rwiwe, ni bwana fulani yuko ndani mwake. Uyo mugabo, uyo bwana ahisemwo kurenga umupaka, anachagua kuvuka mpaka, agiye mu cyumba cy'umukozi we wo mu nzu, anaenda mchumba cha mtumishi wake wa mnyumba, ajamanye nawe, analala naye, na atabonye ikiganza, hata kama akuona mkono, ari ibintu vyanditswe, kuna vitu vimeandikwa kwa maisha yake. Ndaje kugira ngo abo bantu, nakuja kwa sababu hao watu muri kino gihe cy'ubuntu, mwayi wakati wa neema, batahure basaba imbabazi, batabagwe tuce twinjira mu byo twasezeranye, waelewe, waombe msamaha, wasaidiwe, tufike tunaingia maagano. Now ubu dufise uwo bita Belshaza, tuko na mwenye anaitwa Belshaza, ni umwami, ni mfalme. Igihe abyuwe Tekel, wakati anaambiwa Tekel yuko yapimwe asanga nta birafise, kwa kuwa amepimwa akakuta hana biro, haciye hakurikira icago, palifika panafata tatizo. Kumbe igihe cyose umuntu acishijwe ku munzani, kumbe wakati wote mtu anaponywa ku munzani, bagasanga ibiro ntibikwiye, wanakuta biro abienei, uyo muntu, uyo mtu ari ikintu kica kivugwa inyuma y'umunzani, kuna kitu kinafika kinasemewa nyuma ya mzani. Munyemerere, munikubalie, ndababera umunyakuri muri no generation, niwe wa ukweli mwa hii generation, nigisha ivyigwa vyose, nafundisha masomo yote, nijewe nemeza ko Yesu yabirangije ni mimi nakubalisha kama Yesu amemaliza yote, ariko ubuzima bwawe, lakini maisha yako buranyemeza yuko ari ibintu bitararangira, anakubalisha kama kuna vitu vyabijaisha. Nyemerera ndababwira ibiriko bironona ubuzima bwawe, nikubalie niwaambie yuko binaribisha maisha yetu, kugira ngo tugire inyifato yo kwima shetani kibanza, iwe ili tuwe na gisi tutaima shetani nafasi. Ubwoko bwanje burahona, taifa yangu inaangamia kubera ukutamenya, kwa sababu ya kukosa maarifa. Mon peuple périt par la manque de connaissance, ubwoko bwanje burahona kubwo kutamenya. Reka ndabazanire connaissance, acha niwaletee ujuzi kugira ngo tuve mu guhona, ili tutoke mu kuangamia. Abantu benshi, watu wengi barizera Yesu, wanaamini Yesu, ingo irizera, urugo rwizera Yesu, nyumba inaamini Yesu, bategerezwa kugira stoke kuruta abandi, inaposha iwe na stoke zaidi ya wengine, ariko kuba batabifise, lakini kwa kuwa hawana, hari ubumenyi bwabuze, kuna ujuzi umekosekana, utuma Imana yivugira, unatuma Mungu anajisemea, ubwoko bwanje burahona, taarifa yangu inaangamia. Bega Mana, sasa Mungu uremeza ko ubwoko bwawe bwohona, unakubalisha kama taifa yako inaweza kaangamia. Ndiyo, iyo bubuze ubumenyi burahona, wakati wamekosa maarifa wanateketea. Dazanya ubumenyi, naleta ujuzi, kuko ico Satani atera ko kuba, kwa sababu chenye shetani anapiganisha ku watu, abaterera ngaho nyene mu kutamenya, anawapiga hapo kwa kukosa maarifa. Umwami wanje ari we Yesu, mfalme wangu Yesu, avuga ngo, anasema ngo umuntu yateye imbuto zimwe zigwa mu nzira, eti mtu amepanda mbegu zimoja zikaangukia barabarani, ngo
inyoni zikaza zirazikurako. Eti ndege zinakuja zinatoa. Ngo ni abantu badafise ubumenyi. Eti ni wale watu wenye hawana ujuzi. Ngo bahejeje kwakira ijambo. Wanaweza kupokea neno. Ngo shetani akajiba. Shetani afuna kuja naiba neno. Magazi mbele y'abantu. Na simama mbele ya watu. Babwiwa majambo. Akiwaambia maneno. Babwiwa majambo. Waliambiwa maneno. Bibaza ko bakuyafise. Wanazani kama wangali nayo. Kumbe kubera ukutamenya. Kumbe kwa sababu ya kukosa maarifa. Shetani yarayivye. Shetani alishaiba zamani.